Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the plane of charity and kindle in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us in the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seed of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Mayapayabak po kakayungan at syuta na po king kalimanang Domingo ning Kwaresma. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyoning paning anak ang paning banali Espiritu. Amen. Ingino mantabiya kaya kayo. At kaya kaan timurin. Pakamalang kong kapatid, pasibayo po ing Diyos, inakat nakatamo para makirandam karing kayang banal ay amanong. Amano ning lugod,
amanong mipnong pakalulu. Itamongan kaluguran na katamu, at alayang buring mabating kaya katamungan. Ing Diyos ang mapamatawad, karing taong sisisi, kalupanaking ebanghelyong mabasa ngini. Uling malugod yang mapamakaluluyang, mapamatawad yang, yang ining mintatamu keti, sisyanta pamupuing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, ika mismo sinabi mo, dinatang ko para karing banal, no para karing makasalanan. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, antimurin sinabi mo, nung ating may walang metong atupa, ing maya papastol lakwan na laring siya mapulot siyam at panintunani ing metong amebating. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, sinabi mo king metong nga babaeng may kasala, era kaatulan, mako na ka, na kami kakasalang pasibayo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos at mayupaying totoo pakaluluan ang katamu, at king pampatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sana king biye alananggang. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, saupan mo kaming tuntun nipnong tula, king lugod na kawangis ning anak mong bugtong. Paulining lugod na king yato, tinaw ning sarili ng gaman king kamatayan. Itiyagod mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo. Ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamas ang iba't king libro ning propeta Isayas. Magsalita ya ing Ginoo aginawang dalan, libutad nin dagat, metong apidalanan libutad, ning mapanganib adanuman. Delani ing mayupayang armada, king kasiran, ing armada, ringkarong panggera, at kabayo. Miragsala at kapilanman, enala pasibayong talakad. Anti ingapi ning sulu, mitdala, o ning Ginoo sa sabyana, kalingwan niya nalangan, ning bage, menga papauna. Kareti, na kayo manalakaran pa, panay nyo ing bayong bage, akakong daptan. Mapapalyari na, ngeni pa, akakitsyo na. Gawa kong dalan, libutad ning ilang, at dinanda kayong batis, amamagos kin disyerto. Galangan dako, ang giyang ding mga bangis ay animal, ding asong gubat at ding ayop a ostrich, puryanda ko, potang payagusan kula, ring batis, king disyerto, ban munyedanum, karing taong pinili ko. Ila ring taong lelangan ko, para king sarili ko,
at ikantar kako ing kapuryan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inyang binalik na kami ng Ginoo, karin Jerusalem, balamuwari, maninap kami mo. Sasagakgak kami at magkanto king tulami. Kanita nga rang sinabi, rimbansang manakit, hindi pat ning Ginoo para karelo, binang makapagmulala, tuneping makapagmulala, hindi pat na para ke kami, mesaya kaming emunano. Minawa kesa ng pasibayo o Ginoo, anting danom ababiening uran, karing mengalanging ilog. Detang menangis sinyang tatanam lo, sukat lang magsaya, ngining pupupula. Detang tatangis, kabang daralando, ing bining itanamdo. Magbalik lang daralit kintula, kabang sasakaro, ing karelang pupul.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Filipos. Ing sabla, lalawan kong alang kapakinabangan, alang-alang king meto nga bage, tutong maulaga. Iti, yat aliwa, nunaing ako akilalake, i Kristo Jesus, aginuko. Alang-alang kang Kristo Jesus, pibatan ko ing pangabating ning sabla. Lalawan ko nga timong alang kwenta ing sabla. Akam tankyam sana i Kristo, alubos kung miyabe kayo. Mipabanalan ko, eking kapamilatanan ning nanumang kapamintuan king kautusan. Nuneking kapamilatanan ning pamanyal pantaya kang Kristo. Iti yaing kabanalan amanibatan king Diyos at makatalakad king kasalpantayanan. Ing bukod mong buriku, yapin nga kilala kay Kristo at panamdaman ko itang upaya na ning pangasubli ng bebe. Ating miyabe ko king kasakitan na, bang milupa ko kayo king kamatayan na, at ayasahan kong ako mismo, miyabe ko king pamanyublirang me, ding mete. E ko sasabihan king ikwa ko ng tinggapiti, o king ako, banal na ko. E kupin patugot magkapilit, bang akwa ko iti, uling i Kristo Jesus, ikwa na nako. Uwa kapatad, e ko isipan, kingikwa ko ng apakikirasan. Tapos ing bukod mong daraptan ko, yapin ing kakalingwan ko, ing delanan ko na. At daraptan ko ing sablang agyo ko, bang pakirasan, ing atyu hingarapan ko. Inya pupulay kong matulid, king pakirasan ko, ban akwake ing premyo. Ayalang aliwa, nunaing bie alanangga, karin banwa. Ayayaos ning Diyos, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo mantabi ke kayo, At kaya kaan timurin. pamamasa king mayap abalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, O Ginoo.
King panaw na ita, mintay Jesus king bundok ding Olibo, at kabukasan aba kamaranon, mintayang pasibayo king templo, lepitan dering sablang tao ka rin. Linuklok iya Jesus at tiro nala, delare king arap na ring talaturo ning kautusan at ding parisewo ing metong ababaing merakap makipangalugod. Pepatalakaran ing babae king arapda at ngara kang Jesus. Maestro, merakap ya ing babaeng iti ang makipangalugod. Agpangking kautusan inutos na kaya katam Moises king ing antikaniting babae patenya king basibas batu. Nani nga sabi mo tungkol kaya? Sinabi ra iti baring pakirakpan, banatin lang abos-bos laban kang Jesus. Dinukuya Jesus at king kapamilatana ning talirina, sinulat siya king gabun, sigiran de king karelang pamangutang. Inya inarapan na lang Jesus at sinabi na karela, ing ninuman alang kasalanan kaya kayo, yang ing munang masibas batu. Dinukuyang pasibayo at sinulat siya king gabun. Inyang dimdam da iti may kolang tunggal-tunggal, may gumpisa king matuang dili. Jesus namo ing melakwan, ating babaeng makatalakad arapana. Minatnaya Jesus at ngana king babae, nula ka rin. Alawaring may tagan metong man ban matul keka, nga nang may gibat, ala po Ginoo, at nga ng Jesus, ako man, era ka atulan, makona ka, at ena ka, may kakasalang pasibayo. Pakamalang kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayman. At yuta na po king kalima ng Domingo ning Kwaresma at king tutuking Domingong palaspas na, magumpisa na po yung Semana Santa. Inyang milabas sa Domingo, nanoy ping Ebanghelyo, ing pekibatan tamo ihapin, bakit Jesus makiabeya, makipanganya, makisalamuhaya, karing taong makasalanan. Uli pong kanita, isipan daring Pariseo at Eskriba at ilang kasebian, tell me your friends and I will tell you who you are. Birds of the same feather flock together. Nung ninureng kayabe mo, makanyang ka na naman. Pero Jesus aliwaya po, I did not come for the righteous, but for sinners. Dinatang ko para karing banal, nun para karing makasalanan. At selita niya po yung talimhaga. Ing talimhaga ya po yung pekibat na karena. It is the parable of the loving Father. God's love is greater than all the sins that we commit every day. Ing lugod na ning Diyos, mas mayupaya kesa king agagawa tamong kasalanan. The love of God, a merciful God, a loving God, a compassionate God. Makanya niya po yung Diyos tamo. Niya ngini king Ebanghelyong binasa ko, pasibayo
nung anyang nilabas sa Domingo metong yang talimhaga ing pekibat na ngeni po ene talimhaga irabde kaya ing metong ababaing merakap makipangalugot. So actually po ini lawan tamo in Diyos ang malugod kaya katamang because the face of Jesus is the face of God. Potang lawin mi Jesus akakit ming Diyos pa. If you have seen me, you have seen the Father nga ng Jesus. My Father and I are one. Nga pinpustong linawin may Jesus, akit mo na yung Diyos pa. So, kang first reading, o ini po ni, makirandam tasa ng masalese. In first reading, nanong importanteng ikit kong amano nga na po, o nanging ginusasabihan na, kalinguan nyo nala, ring bagi, menga papauna, kareti, na kayo manalakaran po, kalinguan nyo na yung nilabas, kalinguan nyo na yung agawa yung kasalanan, no nelawen nyo na no po yung pengako na, ing danom, miras king desyerto, ing batis ting danom, ing danom, ing water, it symbolizes life. Biye, beron mo pong ala naman danom king desyerto, kay ba't midina niyang danom, dinanda kayong bayong biye, mo biye, no ne bayong biye. Kay ba't keng second reading makanyan niya muna naman po, nga ng San Pablo, o ini, wa kapatad, kuisipan inikwa ko ng apakirasan, dapat ing bukod mong daraptan ko yapin, ing kakalingungan ko, ing delanan ko, nga ng San Pablo. Kakalingwan ko na, kelingwan ko na, because Saint Paul is a persecutor of the church, mi kasalaya king Santa Iglesia, mi kasalaya kang Kristo. Kelingwan ko na ito. Bakit po kelingwan na? Uling kilala ni Kristong tinalang kasakitan, mete dapat sinobliang mebye. O itong importante kaya kilala ni Jesus at dinalan kasakitan, mete dapat sinobliang mebye. Emo Kristo iyang sinubling mebye, nune siblina ing bienang San Pablo. Pota pong mi kasala tamo, mede tamo kalupaning ebanghelyo, inyang mila ba sa Domingo? Ing kapatad mo nga na, medeya, uling mi kasalaya. Dapat sinubliyang mebye. Anyapin niya nga kilala ni Jesus, mi subli ing biena. Makanyan niya po yung Diyos tamo, ing ebanghelyong binasa ko po ngeni. Kasanting na po, ko sasawang mamasa, ing Diyos kaluguran na katam. He came not to condemn us, but to save us. Nanoya po yung ebanghelyo, po talimhaga, Jesus mismo ay encounter ni ining babaeng may kasala. Dene pong eskriba pong parisewo, tikire linapit de ing metong nga babaeng merakap makipangalugot. Anya pong potang babasang kini, makanano de kaya nga rakap? Siguro, sisilipan de, mapanyilip la rin ng pariseong pong eskriba, tikire ng babaeng para karela, o itapu may kasalaya, kailangan niyang mate. Inarap de kang Jesus, bangkanita subukan de Jesus, bangkanita atid lang abus-bus laban kayo.
O yan, makairap ya. Pansinan niya po, mag-imagine tama ching babae kini. At yung Jesus kini, at yung laring parisewa pong eskriba. Jesus, o ini, ing babae merakap ya, naning batas ng Moises, ninuman ing babaeng merakap, mi kakasala, ing parusa, pamasibasan niyang batu, hanggang mateya. O itapuing parusa na abin niya ng Moises. Metong iyang patibong. Nung sabihan ng Jesus, parusa niya, pamasibasan niya yung bato. E puwari kakaluguran ng ring makasalanan. Kay ba't niya ni pamasibasan tayong bato? Kakaluguran de ruguring makasalanan. Kay ba't nung nung sabihan ng Jesus, babasibasan, he will go against the law of Moses. Anya patibong niya po, it is a test na nung depata ng Jesus, dino kuya, kay ba't sinulat siya keng gabun. May katadwaya po, dino ko, at susulat siya keng gabun. So niyang sinulat siya, pagmasdan de siguro ng parisiyang pong eskriba, anyang tala ka J. Jesus, na nung sinabi na, karing parisiyang pong eskriba, ing ninuman alang kasalanan ke kayo, iyeng mumunang masibas batu. Kay ba't dino kuyang pasibayo, susulat siya. Inyang minatnaya tinalakadyang alano rening parisewa pang eskriba mekola manibat ketang pekamatwang dili tunggal-tunggal mamakola uling sinabi na ing alang kasalanan ke kayo iyeng mumunang masibas batu. Mekola po kaibat alanalo mekola kitna ng babae no ka rin lareni mekola Gino alalo po mekola at nga ng Jesus king babae akuman era kaatulan makona ka at naka mikakasalang pasibayo. Go and sin no more. Ene po inatulan ining babae. Pota pong mangumpisal kayo, ing sasabihan na ning pari, kay ba't nang binye ing absolusyon king mangumpisal, go in peace and sin no more. Mekad eyo po mo darandaman, pero yung sasabihan ng pari, your sins are forgiven. Go and sin no more. Nano po yung akwata mong aral kini? Pasibayo i Jesus nga na I did not come to condemn you. I came to save you. Inyang dening parisyaw pang makasalanan may kulang tunggal-tunggal, ikit na po mas makasalanan na pa pala king babae. Niya po tang atintang tutuldo, lawen niya itang ayo, paniya pong kasebyan ini, o itang babae, o itang lalaki, tao yung makasalanan, tandanan tamo po, deni nga lung taliri makatuldo laki katam, niya ko manuldo. Potay yung tutulduan tamo, mas makasalanan tapa kayo. Nano pong iningawan, nung sakaling ating kayong kakilalang may kakasala, po pagchismis. Nano yung gawan tamo, mga di tamo, mga di taya, king apong Gino, imbes na pagchismis me, imbes na ikalat mo yung depatana, nano'y gawan tamo,
in a secret way, pray to Jesus for him or for her. Ingisipan tamo kuya pining pamagbayo na ning tao. O yan po ni, o itayng mumunang dili, pangadi tayo. Ing taong may kasala, kadwa po, o ini, lalawang ko la rin ang sinulat ko. God loves a sinner and hates the sin. In Diyos, kaluguran ni ing taong may kasala, pero pikakasama ni ing kasalanan. O itong sinabi na i-cardinal sin binggitan niya po ito, ing mawulagak ing Diyos, iyapin ing taong sumisiya, aliwain pati niya. Baloy po, peka-review kang pasibayo. Ezekiel chapter 18 verse 23 na nung sinabi na ng Diyos, potagalayang isipan nyo king matula ko, potang mamamating makasalanan. Aliko nga na eko tutula, potang mamamating makasalanan. Mas burikeng sumisi at painggulot ka rin kasalanan at kumabiyo. Eya po tutulay nga pong ginupot ang atin lang papaten at taong makasalanan, mas tutulay nung sumisiya at kumabiya ang tao. Inyapin the Catholic Church, lawin niyo po, the Catholic Church is against death penalty. Makanya niya po ing Santa Iglesia, mas burina ning Santa Iglesia, ing tao sumisiya, di na meng chance para magbayo. Itang merakapyang mag-drugs, kaibat papatemya. Pumakanyan ing Diyos tamo. Malugod siya, maganakaya, mapamatawad diyang Diyos tamo. God loves the sinner and hates the sin. Makanyan po ni, kalugod na ni nga po. Ginunano pang sinabi ng Jesus, nung ating kang dinala na tupag, ikit mo mawawala yung metong lakwano ning maya papastol ding siya mapulot siyam at panintunan ni itang metong amewala. Hanggang ene po akit, eya patugot. Makanya niya po yung Diyos tamo. Niya pakilalaki po kaya kayo. In Diyos tamo, eka basta't makamate tao, ala tamong upayang makamate. Ulingi tamo, makasalanan tamo muna naman. O yun po yung Diyos, aginuta mo. Nano pa po kini, kabang mabing tawatin niyang pag-asa, malyari ang magbayo, anya imbes na death penalty, life sentence. Di nan may panahon para magbayo ing tao. Ing Diyos buri na magbayo, ing importante king Diyos tamaya pining pamagbayo, aliwa ing Mateo. Makanya niya po. At kene pong bandang taulingan na, opo, God is against death penalty. Baloy po yung makapagbayo keng tao. Ing makapagbayo pala keng tao, lugod. Ing makapagbayo keng tao, lugod, kapatawaran. Po? O yan yung makapagbayo, kamatayan. Nanong sinabi ng Diyos kaya katamo, ing depatan nyo kareng kapatad nyo, daptan ko na naman kaya kayo. Ing makapagbayo king tao, ing lugod, ing pamamatawad, ing pakalulo na ning ngapong Ginoong. Itang paten me.
aliwa ing paldak, aliwa ing tampalin, ing makapagbayo king tao. Ing Diyos, buri na miligtas tamongan. First letter of Timothy chapter 2 verse 4. God wants all of us to be saved. Makanya niya po yung Diyos tamo. Niya ko po may kailangan king Diyos. Yung sasabihan king Diyos, kaluguran ako ng Diyos. O ba't bala may paborian ko? O po, kaluguran na katamongan. Itamo mo yung gugulot king Diyos tamo. Makanya niya po yung Diyos. Nya nung in Diyos tamo mapamatawad Diyo. In challenge ngeni, kailangan mapamatawad tamo muna naman. Siguro po nung mapamatawad tangan, alang mi kawaning mi asawa, alang mi paboren a anak, itamos tong mi kasaling tao, makuna ka. Mekad apateme, mekad apa na sakit me. Gustong mekoyam, paboren mo ni ala ng reconciliation. Pero ang Diyos tamo po yung kanyan. Ngayon, dimdam niya po ini nang nung buri na kaya katam. Tularan tayo in Diyos. Because we were created in the image and likeness of God. Let us love like God. Let us be merciful like Jesus. Let us forgive like God. Because we are God's children. We were created in the image and likeness of God. Amen. Ipasiyak tamong puwing kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, igpanglubos mayupaya. Lina lang king banwa ang pongyato, at kang Yesukristong anak kabugtong aginutam. Pengagli king upaya ning banal ay Espiritu, mi bayit kang nuan a Mariang Birhen, linasa lalang upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mepye, pepayta siya banwa, makaluklok wananing Diyos, igpanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya po king banal ay Espiritu, king banal akapulungang Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biye alananga. Amen. King lugod na ning Diyos, in Diyos pag nasaning parating magbayo in tao. Ipanalig tala sa king pakalulo na ring kakatang nasa, ading nasa ring kapatid tamo, nga tamong manalangin, ginuning biye, kekake manalig. Ginuning biye, kekake manalig. Para king Santa Iglesia ang kaluguran mi, ban king yato mi, maging metong yang lugal, at metong atanda ning kapatawaran at pamikasundo, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, kekake manalig. Para karing manatol at ding miyatulano, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, kekake manalig. Para karing sira, pibale-bale, at para karing pamilyang misasan metong, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, kekake manalig. Para karing may sugat, paulining kasakitan ng biye, at para karetang manatiling ating kapanaligan, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, kekake manalig. Para karing atyo king kapamahalan, di nandasan ang pansin, ing pamangailangan ding tao, at elulupigan ing ninuman, king karelang upaya, manalangin taking Ginoo.
kinuning bie kekake manali. Para ka rin komunidad ng Kristiyano, ban manatili tayong tatanggapan ing ninuman, king mitmong kanaka at lunos, panalangin taking Ginoo. Kinuning bie kekake manali. Ngayon aduan tamong sarili tang kapag nasan. Manalangin taking Ginoo. Kinuning bie kekake manali. Ginong Diyos, pasalamatan da ka uling pekirandaman mo kami at pepakit mo kaya kami ing mapibabata mong lugod at pakalulu king kapamilatan ng Iso-Kristong ginumi. Amen. Amen. Manalangin tamo kapatad baiting kaya katamong dawon, matanggapi harapan ng Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tanggapane sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, kay kapuriam po ni kaligaya ning lagyuna, kay kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, alubos mayupaya, pakiramdaman mo kami at ipagkaloob mo sana king ikaming talasuyo mo, abirian mong miyak tanganan king sala ning kasalpantayanan kang Kristo, ing luminis kami king grasyang bubungan na niting sakripisyo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya ka timurin, itasyo la ring puso yo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayo ing Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat ampong matulid. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, ing purian ampong pasalamatan da ka, kapilan man ampong nuka rin man,
o ginubanalaig pa, Diyos amalugodan pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ya pepakit na ing taong iyang tutu, inyang tengisana ing kamatayan ng Lazaro, akakalugurana, at pepakilala na king Diyos iyang tune, inyang pepasubyaning mebye. Inyang pepasubyaning mebye, paulining lugod na king meto ketawan. Lalapit na katamong king bie alananga, king kapamilatan dareting banal a misteryo. King kapamilatan na naman Kristo, ding sablang anghel ning banwa, sa sambanda ing kadyosan mo, at mitutula alang likat king arapan mo. Ulinita, bustan mong milawak laking karela ring siwalami, ngening king mikakametong mong siwala, makisan metong kami king tulara, at ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog me ing espiritu mo, anti mo ing titipang ambun, karetingayin mi, ban pabanalanala, at para kaya kamingan, maging katawan, ampong daya, ning ginuming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang binging mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang loob dinahoning biyena, king pamaylasan po ang kamatayana, kinwaning tinape, at pepasalamatan ako, piraso ning tinape, tinwang na iti karing disipulo na, at ngana, kuanan niya iti, ikayungan, mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinwaning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan, minom kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigagana kayo kanako.
Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ining kaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ng ponging pangasubli ng mebye, daraon mi kakaiting tinapining biye, ating kalising kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing banal kapulungan mo ang makalaganap king meto yato. Bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, at Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, ding antimurin, ding magpari at magmadre, ding sablang tapat susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapadadming aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulong mo, idala mo lang at ding sablang miyang nabiye, kitang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kambening nuwa na Birhen Maria Induring Diyos, kambenang San Jose ing esposo na, kambering nuwa na apostol, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apurian ampong apanigayan da kasana, king kapamilatanang Eso Kristong anak mo. King kapamilatana, kamben ampong kaya, kakumning banal Espiritu, sablang parangal ampong ligaya keka, o Diyos igpang matlubos mayupaya, manggaman king alanangga. Abe-abe, mika kapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginuta mo.
Ikabos mo kami king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik danding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal na kapulungan mo, layon mo ing pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Ipasiyag tamo ngening waga ning kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kaya kayo ngan. Peace be with you. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalakoking kasalanan ng hiyato, nuwan lading mayaws king apuna ng kordero. Ginoo e kumatampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas miyay nga manumuan kumayap na.
Manalangin tamo. O Ginoo, ngening tinggap miya ing katawan ng buong daya ng Kristo, ipaniga po mi keka ing manatili kami sanang tunay ng galame ing katawan ng Kristo kete king yato, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po sagli para karining announcement. Mamunang dili, Parish Administrative and Ministerial Offices will be closed on April 9, Wednesday, Day of Valor, regular holiday. And office will resume on April 10, Thursday. Kadwa po iapining 12-year alkansya sa Quaresma. Deta pong sinakripisyo tamo keng sarili tamo, iya pong heni ing panyaw tamo, kareng aliwang tao. So ren pong sobri at ilo po kareng tulid na reng pasbul ning pisamban. Katlo po reng mamanata magdarami, April 11, Biyernes Dolores, Machiabela po keng Station of the Cross, kaibat Tukiya po yung Santa Misa, Pasimban Milana na naman. Uling takala pong magdarami at kaibat i-bless la po rin karelang gamit, tang krus o kaya itang nanumang gagamitan daw. Pero inke kami pong recommendation, ding obispo, ding pari, agyampang enaka mamusan krus, agyampang enaka magdarami, mangumpisal ka, o ita po yung mas importante, ing pamagbalik at pamagbalik loob, pamagbayo, o ita po yung importante. Neng misan pinakakimila kay badang migdarami, memusan krus, susugal lang, may minum lang. E pumakanya ning burina ning hapong Ginoo. Burina sumisi at painggulot ka rin kasalanan. O ita po yung recommendation men Kaibat po ala pong confession at misa keng daratang April 12, Saturday po, alang confession at alang misa kareng barangay, uling keng tutuking Domingo, pagbasusyan na po ing Domingong de Ramos, Domingong Palaspas. So ini po April 13, Palm Sunday of the Lord's Passion, ing recommended dress code, maluto. There will be no masses in all the chapels po. So 4 a.m. maganap ya po ing assembly at San Nicolas Chapel. So magumpisa mo po karin king San Nicolas Chapel. Kaibat 4:30 a.m. rite of blessing of palm branches, then solemn procession and Holy Eucharist will follow. Procession from San Nicolas Chapel to Holy Rosary Parish Church. Ing schedule po keng tutuking Domingo, so 4:15 ing misa Pangaraskeni, Kapampangan, 7 a.m. Kapampangan, 8:30 a.m. English, 10 a.m. English, 2 p.m. Kapampangan, 3:30 p.m. English po, 5 p.m. Filipino, at 6:30 p.m. English. O ini po ing tutuki ing kumpisalang bayan. Deta pong mangumpisal pisabi tamo deng mangumpisal palistala po. Uling inkarnasan mikeng pari last year from 9 magumpisang 9 a.m. ing kumpisal hanggang alas 12. Di natangla rin keraklan alas 12. Manenay kami po ikeng pari. Masakit potang maninay ka mangumbirata mong pari kay bat ela daratang ding tao. Nya nano po yung solusyon na babiyemi
kayo pong mangumpisal, palista kayo. So, Lunes Santo, o ini po, Lunes Santo, ating pamangumpisal, kaibat na ning 6:30 a.m. Mass. Metong mo pong oras. Kaibat itang bengi, kaibat na ning 5:30 p.m. Mass, ating pamangumpisal. Martes Santo po atin tamong pilgrimage, mag-pilgrimage tamo king Apo Shrine, uling Year of Hope ngeni. Ing Apo Shrine, metong yapong Jubilee Church, nya ding tao karin po mag-pilgrimage la. The whole Vicariate, 12 parokya, mitipon po keni, kaibat papunta king Apo Shrine, mag-pilgrimage tamo, karas tamo ka rin, atin pong Santa Misa. Itang Martes Santong bengi, atin pong kumpisalan pasibayo, kaiba na ning 5:30 p.m. Mass, ating pamangpisal 1 hour, panipong 1 hour. Kaibat itang Miyerkules Santo, abak ang pong bengi, atin pong pamangpisal. So pasibayo, palista kayo po. Kalupananeng papalawet aking doktor, makalista tamo, bang kaniting doktor, balo na lumpilan lang kayang pasyente, makanyan muna naman po king pisamban tamo. At least once a year, mangumpisal tamo. Potating ko pa pong duda king pamangumpisal, na nung sinabi ng Jesus, ding patawaran nyo kasalanan, nga nakaring apostol na mi patawaran law. Ding eyo patawaran, ela mi patawaran. Niya pinatintamo pong confession, itamo pong Katoliko. So, inimo po kaibat, alang misa, April 13 ang pong, April 12 ang po pang 13, April 19 ang pong 20, Sabado pong Domingo, ala pong misa kareng Barrio Chapels. Katataulian, ken pong malapit na naman ng eleksyon, maninton kami pong volunteers keng PPCRV. Ngeni pa po mga din ako sana nino kayang iboto ko. Mga dita mo po ne, bang kanita aboto tayo ing karapat dapat. Makalunos na yung bansa tamo. Dakal ami pate-pate. Nya po tang mi pate-pate laring Pilipino, lalo tamong magkasakit. Mga di kayo po pakapilinan nyo laring boto yu. At katataulian, HRP Easter Pilgrimage to 7 Heritage Churches in La Union. Last year po, in kakatamong pilgrimage, may ganap king Cavite, karin, ngeni king La Union, pitulang pisamban, deng puntalan tamo, itamo kedi king kakatamong parokya. Invite na kayo po para tumagon kaniti. So, atin pong aircon transport service, buffet lunch and snacks, last t-shirt, prayer and pilgrim booklet. O ita po, ing bayaran 2,200 pesos. Last year, 2,000 po. So, we are now accepting reservations. Limited slots are available. So, kaya kayo nga po, takala-takala salamat. Talakad tamo para king final blessing. Ing ginuman tabi kaya kayo. At kaya kaan timurin. Idukoy laring buntok yu para king masusing bendisyon. O Ginoo, bendisyon me ing banalakapulungan mo, amalambat ng manenaya king regalo ning pakalulu mo. At pagkalam mo, kinging yagyag mong paninasan dang kamtan keka, tanggapan da paulining ganakamu at pakalulu. Itiyadwad mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding pamilyayo, ingig pa, inganak at ing Espiritu Santo,
Amen. Ing Santa Misa mi daon ni umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.